u Rwanda na Replublika iharanira demokrasi ya Congo bahagurikiye gushyira hamwe mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Muri urwo rwego u Rwanda rwashubije Congo toni 85 za gasegereti, coltan na wolfram rwari rwarafashe zarinjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aya mabuye y'agaciro yari mu mifuka y'ibiro 50 yuzuye kamyo 5. Ni Minisitiri w'umutungo kamere w'u Rwanda Stanislas Kamanzi wayashubije abayobozi ba Congo ku mupaka w'ibihugu byombi. Replublika iharanira demokrasi ya Congo ikize cyane ku mabuye y'agaciro nka coltan, ifite uruhare runini mu ikorwa rya telefone zigendanwa. Ubu bukungu bwakururiye Congo intambara z'urudaca zateranije ibihugu 6 byo mu karere, zihitana n'abantu amamiliyoni. Imwe muri iyo mitwe y'abarwanyi igizwe n'abenegihugu, indi ni y'abanyamahanga barimo abanyarwanda, yatumye umubano hagati ya Congo n'u Rwanda uba mubi igihe kirekire. Ariko noneho urimo urasubira mu buryo nk'uko Minisitiri Kamanzi yabishimangiye. Iki ni ikimenyetso mu maso y'isi yose ko dufite ubushake bwo kurwanya ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko, bwo n'ubw'undi mutungo kamere, ndetse turifuza ko bushingira ku nyungu z'ibihugu byacu byombi. Moise Kongolo Mvita wari uhagarariye Minisiteri y'amabuye y'agaciro ya Congo, we yavuze ko ibyo abantu bavuga ko u Rwanda rwasahuye umutungo kamere wa Congo atari byo, ahubwo ko ibihugu byombi bifatanya mu rwego rwo kuvugurura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. U Rwanda na Congo bizahora bikorana buri gihe kuri iki kibazo. Ntaho rero bihuriye n'ibyabaye ahandi, ahubwo dushyize hamwe mu rwego rwo kurengera amabuye y'agaciro yacu mu nyungu z'abaturage bacu. Mu rwego rwo kurwanya ubucuruzi bw'amagendu n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro byahembereye intambara muri Congo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho itegeko rishya rivuga ko ibigo by'ubucuruzi n'ibihugu bituranye na Congo bigomba kwerekana bidasubirwaho aho byakuye amabuye y'agaciro muri Congo. Ntabwo igihe iryo tegeko rizatangira gukurikizwa kiramenyekana, ariko ibigo bimwe na bimwe nka Apple cyangwa Hewlett Packard byo ntibyategereje, ahubwo byatangiye gukurikiza ibiteganijwe n'iryo tegeko.